Moulay Ismail Diallo mi salmini on. Aray min salmitike on min hiwrite kadi wonɓe heɗade ka radio RFI fulfulde. Guinée ko candidat ɓe jeenayo taweteɗi sumgoji satiɗi e ɓen yimɓe hesɓe hino woodi moƴƴa. Yewte en ko adi fof onon ko honɗum woni yi'ande mon e ɓe candidat ɓe suɓaɓe ɗo? Ɗo kono hollirɗon noon candidat ɓe jeenayo ƴettama e nder yimɓe 50 faalanoɓe. Président Mamadi Doumbouya woni ko tawa e mum hippude o ari o holli kanko tigi faale. Awa woodi kadi woɓɓe goo toon no hollirɗon noon, woɓɓe no toon hari ko anndaɓe seeɗa wano en ƴetti docteur Fayamini Moro maɗum monsieur Abe Silla, awa ɓen ɗon no toon, kono woɓɓe kadi hari no toon haysi ɓe anndano kono hara ɓe arali hari e o folotiro ɓay wano monsieur Abdoulaye Yero Balde kadi hari no anndano fewndo laamu Alpha Condé, kono koye ngal ɗo aray o fuɗɗi folotiro fii tawegol ka woote. Awa woodi toon kadi woɓɓe ko tawata tigi hari jama on anndaɓe moƴƴa ɓay wano candidature indépendant go kadi no toon gooto inneteeɗo Mohamed Chérif Tounkara, ko ɗum woni haray tigi on no jilli ɓay haray sonnaɓe goo kadi no toon wowɓe kadi landade fii laamu madame Makale ɓen ɗon fuu hari no annda ga ko ɗum waɗi moodi e nder suɓande nden ɗo woodi mokobaɓe anndaɓe ka leydi tanjinaɓe si ɓen ɗon buye maɓɓe no toon ma ɗum ɗo ƴettaɗo ɗo woosi jama on suɓike mo haray no tanjina o waway waɗude golle ko landa ko wonugol président de la république de Guinée. E nder ɓe jeenayo hesɓe nayo ino nder hen e ɓen no tawa Sénégal Mamadi Doumbouya ɓayti ko hikka on ɗum fuɗɗi townugol hondu hino tawa kadi Abdoulaye Yero Balde, hino tawa kadi Mohamed Nabe, ha hewti Mohamed Chérif Tounkara. Sen ƴeewi ɗum ɗo hiɗe wawi wiide haray alhaali dawro Guinée fuɗɗi keɓude mbaadi hesri? Ko non woniri haray mbaadi hesiri dey fokkitiɗo ɓay ɓeeɗo fof tigi ɓuranoɓe tanjinede ma sabbanoɓe e sa'iji feƴƴuɗi ɗo wano ko inneteno grand leader ma ɗum grand parti politique tigi ɓen ɗon hay gooto e maɓɓe alaa nder ton. Ɓay hiɗen anndi partiji wownooɗi pooɗotiro ɗo ko habbano e saayi feƴƴuɗo wano ko RPG, wano ko IFDG, wano ko ka IFR, wano ka PDN, ɓen ɗon fof ma ka PADES, ɓen ɗon fof tigi hay e gooto e maɓɓe tawaka ɗo ko ɗum woni mbaadi hesiri haray fokkitiiɗo laawol ngol woni ko innete kon e luka porte changement e renouvellement classe politique on. Heddoɗen seeɗa e nder ɓe tawaɓe ɗo no woodi e maɓɓe wawɗo dartade walla wawɓe dartade hoorejo leydi o e ɗi sumgoji? Ɗo fayida haray welata fi ñaawugol, kono noon e misal en anndi wano monsieur Abdoulaye Yero Balde ɓen ɗon no tawano e laamu feƴƴungu ngun awa ɓe holluno kadi kuuɗe molanade toon, awa ɓe jaɓano kadi hiɗon anndi o wurtugol sariya naata e ɗatego ko tawata hari wana ɗum ɗon kamɓe ɓe sabbino ka politique ɓen ɗon no gasa hara darnde maɓɓe nden e faamu maɓɓe ko wiyete expérience kon no woodi ɗo haray si ɓe wallindiroyama haray ɓen tañƴini ɓe wawa yahude toon ɓen ɗon min e miijo an no wawa wonirde noon, kono noon fof andota ko ɓayɗon andi o laamu kadi fayda si on tigi laamike ko goonga haray ko kanko hikki yeeso, kono noon ko wallindiregol ngol ɓurata nafude haray no laamu ngu wawata noon yaarude yeeso. Wano ɓeɓe woluɗen ɗon no to woɓɓe hari ɓe men anndaga monsieur Nabe monsieur Tounkara awa tigi ɗon haray ɓen ɗon fof goɗɗo wataɓe ñaawude ɓay hari jogaaki pilasiji ka tawata goɗɗo wawayɓe innude ko ɗum ɗo ɓe waɗi ma ɗum ko ni ɓe waɗiri. Geece ɓuraaɗe andede walla ɓuraaɗe mandede e alhaali dawro Laguiné tawaka en yewti wanowa Sellou Dalen, wanowa Sidia Touré, wanowa kadi Alpha Condé, kono woodi woɓɓe wonɓe tigi ka nder leydi ton wanowa Lansana Kouyaté ha yewti Ousmane Kaba, ɓe fof kadi ko yimɓe andaɓe alhaali dawro Guinée, kono hay ɓen ɗon piile maɓɓe ɗe ƴettaka ɓe riwama e ɗi sumgoji, kono no yirɗon ɗum onon? Ɗum ɗon fof no ngalɗini nani ɓay hari wano ɓen ɗon ɗiɗo tamawuno sembuno wondema hiɓe ga hiɓe faala kadi ɓe holli faale ɓe wawayno feƴƴude ɓe tawe e folotiro ngon, kono noon hippude ko tawata sartiji ɗin wi'ama ɓe timminali haray ɗum ɗon tigi on ɗon hino ngalɗini buy ɓay ɓen ɗon no wonuno e ɓuraɓe andede joni e nder sakkitiɓe ɗo tawede e folotiroji ɗin ɗo fi wonugol président de la république haray ɗum ɗon hino ngalɗini jama on moƴƴe.
Moule Ismail Diallo mi yetti on sanne on jarama. On jarama.